mayam punamakpu ahanba maktada sasilaimimna ikai khumnabu chari new members amadi leaders khudimaki mafamda ngasi asi yamna nungaiba yamna unique oiba topic amakhak pudana ikoi discussion tobagi matam amakhak thamjari hairiba program asi aduki matik mayamda puning loksing oigani haibasi ai thamjage aduna mayam punamak Facebook live ta junction biro loina loina na Facebook live share to thoko kawbiganu nasiga sigum laba program asida main noina guest oina lingsin biribasi ekogi north east ki promoter oibiriba ekogi sar loken secretary hairiba sar asiga loina loina na ngasi asi ekogi sar Vidya Sagar su lengjan bigadabani adubo sar Vidya Sagar gi masagi oiba tangai padaba anaba ama leibadagi ngasi asi yawbu ngamkhidre madugi damak mayamna ngapigani loinana ekogi irakta ngasi ekogi technical expert erega zu khangnaba dugum laba ekogi sar Srikan hairiba sar Srikan amadi sar Loken ani asina mayamgi mafamda puning loksing oina ba ekoi maruoina digital double data mining amadi UGAN amadi update oiba information kya ama mayamgi mafamda lanthopi gani aduna mayam punamak hairiba program asi saruk yamina si loiba phawba loinana puning loksing oiba ya ba ekoi kya ama main oina ekogi Norris ki sar Loken secretary promoter masala ingai de koi khangdok mina ba yaba mayam amso koi khangdok mina hosi nga ekogi viewers nga ngai mina boina ai ahan bagi si ekogi sar Loken secretary da ai sinajage sar Loken secretary gi masagi ba self introduction amtang thambina ba ai sar Loken da sinajari. Okay, thank you sir Sachi and Srikan mayani su ngasi agi sigi tanja pibagi damukta yam thagatsari aduga viewer mayam da agi taraftagi hanjin hanjinna agi taraftagi sub company da support tawagi damukta aina yam thagatsari khurumjari adu agi mingna Loken Setri ni ai kana tomi dagini ai ujik sekonda laijai tari kunmuk sukre sekonda laibise adu uji ai new gi consumer community ki president ni aduga second president of India usu oijari adu uji sigi damakta aina full support oina atokpa thabakta tawdabida aina kanna work tawjari adu sti haraga sasachida aisi thagatsari sar Loken haingai leitana thagatsari sardagi koina akogi Srikan koi sar Srikan si technical problem kitang leiba mali sar Srikan sangak tri phawbagi manung sida koina sardagi karigumba khara khangjaning balai madu ekoi mayam viewers mayam da sum tathomina boina masi khangwina si ihanan badai khoigi sar Loken gi site gi khoigi new economy evolution of the world na mayam na new haika khangna ba program si paikhalagli ba thobak thorom sing asi sar gi site gi mayam da kari habiningi new si kari no aduga new na tawri ba thobak thorom sing si kari no haibasi sar gi site gi kari thabiningi aise mujik new da aina ngasi phawda hajabase kaino aiga magi system aduga magi tawkiba thabak mayam da uraganda aina sigi thabakse paikhatpani aduga sigi paikhatpase nongmadi ekoi soidana ekoi manipur se soidana purakani haibisu chi thajai soidana oibusu oigani aduna mayamna sigi damakta support pabiradi ekoida hena economy ki damakta manipur ki economy damakta all India ki economy damakta ekoida kana ba phangani adu sise at the beginning ekoi su sumgi khara knowledge se pak leramde adu tapna tapna ekoi study tawr matamda leader mayam unaraga tanaraga matungda sigi knowledge se dawjabani chiaraga wasta sinari hoji ekogi new da yaujariba ekogi praja mayam amagi wahang amakhak lei madudi kari karamba wahang no hairagadi ekoidi sales si yamna leijana yaujaki banate hairiba program asida koina sel khajitang puthokjaraga yaujaki bani ado hujik yaujaraba matung asida ekogi company gi ahung basi mayam ama lakre matam gi matungina ahung mayam ama sum hapsan bi maroina masigi manungda VIP haiba masu koi mamangda launch tawgare hapsalakre ado VIP asi lowdragadi ekogi chamchamna yaujariba miyoi kaya amada VIP su yawbu ngamdaba miyoi kaya amada VIP si yawdragadi makoida makogi yaujariba sing adu mangadra haiba wahang sini mayamna khangjaningi bese sigi matangda sargi kari mo lebi yes
सर यम फजब क्वेश्चन नि वीआईपी से कंपलसरी दी नते अदबु वीआईपी यावबो कांदादी ngasai profit से यम ले जई मरमदी अखोना इंटरनल एक्सचेंज तौगे सु अयाबा पीबा हाय तारे अदुगा नेक्स्ट स्टेकिंग तौरसु याबा कंपनी दा डिपॉजिट तौरगा इन क्रू पॉइंट से मंथली फंगे हैसु यारे माना थमनिंगबा थागी मखा पोले अदु अमा फंगनी नेक्स्ट हुजिकी कंपनी की ऑफर लापसिंग से हाय तारे अहनबदा वीआईपी यावबा मी गुंदा खुदुंग साबा फिंगने पीगनेबा एक्स्ट्रा हाय तारे बेनिफिट सिंग से अदुगा वीआईपी लौदो मिदी मोइदे ngasai एक्स्ट्रा कंपनी ने पीरिबा ऑफर सिंग से मोइना फंगम ngamdeबा अदुना सी लौबसे यामना इंपोर्टेंट ओए हाय तारे आगी तरफ तक मस ओए हाय लौजनिंगे करिगिनो हाय मतमदा नेक्स्ट मंथ वीआईपी की लॉयल्टी बोनस पीएबा हाइबदी 70% 80% दी अदम मोइना हनबीएबा एग्जांपल फॉर पार्टनर की हारेगदी अदुगा हायर पार्टनर दगी मथक ओइबे सिंदी होय मोइगे मोइदेदी मसाना खरादी तिंगनी हाइबे तारे तिंगगसु एखोइना कानाबने हेना फंगेबा अदुगा यारी मखै अनोबो यावबो सिंगदी मोइजे पार्टनर ओइरिबनिना वीआईपी लोगो कंदा मोर देन 70-80% से अदम लॉयल्टी बोनस तदम पीबीरे हाइबे तारे अदुगा सी से यारी मखै एखोना वीआईपी लोगोनदी कानै अदुगा ngamjadsu at least grace period moine pie tha om da lobby ready hena important oigani hena khanje paisa do pura yam wabami hoy wabami ngatane si covid pandemic timing dene loina wabang ngatane adu moina se at least grace period pi gini ba adu date se phada phada yenga tha om da thiragasu adusu yai adugi adu edi ma se ngasai makhada yauriba mi singna makhada yauriba singna वीआईपी लोब मतमदा आइना कमीशन दु फंगे नत्रगदी ग्रेस पीरियड से हेलगदी एकोइना ngasai makhada मीना वीआईपी लोब मतमदा अदुगी कमीशन से लारोय फंगरोय अदुदी एकोइना ngasai ग्रेस पीरियड से एकोइना फजना येंग दरका होय ngamद्रगदी हाइबो आने एटलीस्ट 3 months लोबरदी हेन फगनी हाने खले yes होजी खोगी सारलोकेना मयामगी मफमदा थंबी yes hoji khoigi sarlokenna mayamgi mafamda thambikriba wafam yamna tabikre haibadi VIP lohubunati yamna phai VIP lobo matamda VIP lobogi khudong saba benefit asi aduki matik yam phangkre koina cruise hena chawthon ge hairaga su kanaba phangba duga hairiba sigi internal exchange na chingba magi manungda piriba business ki oiba kanaba mayam asidi VIP yawbo sing khaktana फंगनी हाइबसिनी कोइगे सारलोकेना ताकपीग्रिबजे अदुगा वीआईपी यावबो ngamkidaba इचिलिनाउ सिंग लैरगसु मदुगिसु थैदोकना मांगदबा केनोइगदबा दि लेते तबो वीआईपी याहो बाइबसि मतंदी खुदोंग साबा पीरिबा मयामसि फंगबिगनी हाइबनी सारलोकेना थंबिग्रिदो याम नुंगाइजै सारलोकेन हाइनिंगाइ लेतना थगचरी यामना मरिक चुंबा आंसर पीबिरकपगी तमक अदो हौजिकसि एखोइगी श्रीकांतसि एखोइगी टेक्निकली मासे लमसु लापना लेबनिना हजिमा आसामदा लेबनी नमागे नेटवर्क की प्रॉब्लम सि खितंग लेबा माले अदो ngahak ngai minnaboina sarda एखोइगी प्रजा सिंगना इचन चमना खंजनिंगबा क्वेश्चन खर ले अदो ai sarda सम हंगचगे हजिक मयामना यामना खंगनिंगिबा मदि langtakna bai tare प्रजा मयामदा langtakna बसे करिनो हायगदि एखोइगी लेरमीबा एखोइगी बिजनेस सिदा एखोइगी खंगखंगौदना एखोइगी हाना स्विक हाइना लेरमे अदो स्विक तगी अमु कोइ TNG हाइना ऑनख्रे TNG तगी अमु एखोइ मयामना एखोइगी क्रू नि ना मु हाइरे अदगी अमु न्यू ने ना मु हाइरे अदगी API ने ना मु हाइरे असिगु मचमम नबा मयाम अमा एखोइगी पब्लिक सिदा ऑन बाय तारे अन मसिगी मतंग दा एखोइगी सारना करी हाइबिनिंगी कोइना तौरिबा थबक से करिनो करमाइन तोबनो हाइबगी मतंग दुक थंबियो यस सर याम फजबा क्वेश्चन नि सी से अहमदादी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर हैना लेबनी 2011 दा एस्टैब्लिश तौबनी हुजिसु अदुम लेरी अदु अदुदगी मी से अयाम्बा सक्सेस होइखरे हुजिकी एकेडमी ऑफ API दगी अयाम्बा स्टूडेंट से सक्सेस होइखरे नेक्स्ट ता हुजि स्काईवे से TNG हैना एखोगी से कानो से फंडिंग तौबनेबा हुजिकी एखोगी NDCO सिना अदु माना फंडिंग तौरिंगादा हाइबदी माना फंडिंग तौरिंगा दे स्काईवे की सक्सेस ग्रोथ वर्ल्ड ग्रोथ ओइबसे याम फजखरबा मागी सिस्टम ने एवरीथिंग फजब अदुम उखरे उबदगी
oh sidi aina su worldwide aina to bungam gani have se mangonda thajaba ama laikre adu skyway is sometimes 15 states laibani na 15 states se loige dawre ba adu di loige dawran next lakataba project se aina skyway highway yadabani na maram di skyway invest group laibani na skyway invest group laibani na adu di thamba yade ba next kanoda aduna moina hana moina swik hana puthokpa matamda di only skyway ngata puthoke na hana plan laibane ba sidi koi ke crypto unit lakpa new lakpa sidi afterward ne ba maram mayam na support tabagi maram da ma se hena kari asara strength lakpa dagi mana oh si already aina sigi ming se aina new economic evolution of the world hena thonge adu tholaga mayam se magi umbrella da project mayam puthoke haibe se magi swik loram da swik se loram da gi loram da mana puthokpa plan ngakta ne ba adu mana hongma matam da hongna te sigi plan se hana leram deba only mana skyway funding tawge bas loirage hena ma se plan da leikhram ne ba adu si knowledge sing se kona lakwa ne ba NG da lakpa sin kona lakwa ne ba kona lakpa dagi mana mathang company se new tholaga mathang da project mayam puthok hai se magi later on lakwa ne ba aduna ti hojik se crypto unit lere crypto unit 20 sector invest tawre 20 sector amka si lore kanda amka atop adum puthokane ba adubu si sing se loina under the name of kano new gi makhada nga toigane si haraga wasta sinajai yam nungai jai sarloken thagachari mayam tabi ba mayam puna mangnasu ekoge gyan tabiram ngani haina ikanjai koi jik sarloken na tapi griba news karino aduga ekoge crew kamaina lakibano aduga swik ki matang na chingdo yam marik sungna yam sugaina thambikre tabi riba yembiriba viewers mayam na gyan tabi daga di 10 type amtang tobirak na baning singjari thank you kogi Sarsrikan connect pung bidabra Sarsrikan tabi bra Sarsrikan gi network se yam nungai taba male kogi program sing asisi amna maru ba update information ke amasung asisi leibane adubo Sarsrikan gi network se yabidri bra hujik yare hujik khara fajan karenga si nung subai network khara nuai to hujik yare hujik fajan ta ai phone dei oina sangi laptop dei di khara ta gi okay adudi ai sarda sargi isagi self introduction macam to thamjana bai matang am to pijage okay sir thank you so much sir chi ai ming moirang ming sukan kawi ai hujik akoi new consumer community gi leader manager oina laijabani ai entrepreneur amasuni speaker amasuni ai master profi graduate lojare she hairaga ai machama introduction jai share loshinjare thank you very much Sarsrikan da ahanba kogi hangjaningi ba question se data mining se ekoi ngarang launch tawgre mayam mama ekoi data mining se ayamba bai tawna gre lawna gre ado ekoi khangjatriba singi oina mamang dai ekoi gi program na chingba sing yahogdaba fazana munna tahogdaba chilinau singi oina yamna tentakna data mining na tawgadori ba work si karino aduga data mining lawjari ba sing da phangadaba kana ba si karino haiba simtang Sarsrikan na thambina baning singjari thank you so much yamna fajaba question ni sarsina hambiri si akoina any digital double gi akoi gi package laiba kanda ai nioi mana khangning ba question duni hambiri se ado ahamba oina akoina data mining asida ek akoi gi digital double gi akoi gi high package se loba kanda isa se minor ama oiram minor obesina hujik akoina digital double package lobi mi singna akoi gi hujik connection to doise hujik akoi social media de connection to ne ahamba gi process se kai tone habda akoi social media samna habda Facebook LinkedIn profile LinkedIn sem da LinkedIn account sem da mi singi de LinkedIn sem bi ro ko adu dagi Facebook sida connection to ne ba connection to raga matung da hujiki akoi gi artificial intelligence na ai gi sakham je lauraga mana ai gi thabak se to bi gadam ne ba hai ba connection ba data mining si kai lakani haibada akoi Facebook ta harga na masa mathanda akoi gi friend add to se automatically add to gane aduga haidi add to ba friend myam gi database si su akoi gi data information ama khomaga thamane ba haibadi
होजिकी अखोगी माइनर सिना तौगदा थबक सि कइनो अखोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना आई सफम जे लौरा कइदो थबक हाइजे आई प्रोडक्ट की मतंग न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अदु एनी प्रोडक्ट की मतंग होजिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना हाइरिबा क्लाइंट मैम सिगा अनोबो फ्रेंड एड तौगे मैम सिगा माना कनेक्शन अमा तौगिगदमने कनेक्शन जे तौरगा मतुंगदा होजिकी हाइरिबा बिलअप से लाखोने होजिकी कनेक्शन तौर मतुंगदा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आई प्लेटफॉर्म से लौरगा अदो कनागुमना खलम याय आई डी सी पैकेज लौरगा आई सी डी पाइबा हेरोय आई सी डी तौबा हेरोय आजे अदु कइंता खनबिरुन आई हाइजेगे होजिकी लिंक्डइन हाइजे फेसबुक ते emphasis to honing LinkedIn se kai to bino emphasis to honing is high ta LinkedIn da yauri ba member myam se loina mo professional ngata ne samna harbada aina light tamjar pada aina MBA to wakanda akoi gi su LinkedIn profile se ama semali LinkedIn profile si da kari profile iduna ai huji kari thabak tawgi ai se karamba makhagi mino ai se kari pamjaba mino ai life ta ai dream na kari achieve to mino hai ba se LinkedIn profile si da loina mo information yaw leba अदो सी इन्फॉर्मेशन याव सिना करी काना गया है हुजिकी अखोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना कनेक्शन तो माना द पोची मिना आइना पोची तो याम अलाइव सिस्टम क्रिएट तौर ऑटोमेटिकली अखोई कन्वर्जन रेट आइडिया अखोई की इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड याव अपॉर्चुनिटी से याम लाइन पी बाय ता अदो म लेरे अदो मयाम न खनबिरमगनी आईडी फेसबुक सुपाइबा हेत्रे लिंक्डइन प्रोफाइल सु केनो लिंक्डइन सु सेमबा हेत्रे फेसबुक या नमना लैरमगनी इन थाजै को लिंक्डइन जे सेमबा हेत्रगा सु कै हाबदा असai ain haijagi akoigi minor si paisa si kamain phangdabanu samna harbada aigi through dagi aigi artificial intelligence na ai yaudabida ai isamag yaudabida aigi through dagi product ama yonba kanda ai on 80% profit phangane aduga remaining 20% sidi akoi myam minor myam aremba myam siga share tawminane ba samna haibada example ma lawsi koi sars sigi through dagi mana data mining se tawraga mai through dagi product ama sell oikre akoi gi crypto unit program gi EIP package ama sell oikre na khanbioba 80% profit sidi sars sidi phangani aduga 20% profit se akoi myam puna mak share tawminane ba ai through dagi lairasu adugi kana ba se ai koi da phangane si yamna simple web language da ai sumain thamjage sir. Thank you very much yam phazana ikoi ki sarshrikana yam phazana marik chumna data mining gi kana basi karino haibasi am sugaina takpigre haingai leitana thagachari yengbiri ba viewers mayam na su soidana makki gyan tabiramgani haibasi ai thamjage yes mathang si ai akoi ki Northeast promoter sar lokenda muk laksage mayam gi akoi ki praja gi oibo wahang amakhakni masisu ai isa makti skyway da yaujabani swik te yaujabani ai di crew su yaujade aduga ai di kogi jiglaiba program ano sing sisu ai di karim te yaujade ai di swik khatabu ai leijaba khara ai gi leijaba se lupa khara ai swik ta thada jagi bani ado hojikti program se crew haibane new haibane mayam ama haigre ado swik te yaujari ba ichilinaw singidi hojik se kari pau leibage swik te yaujari ba ichilinaw singi oina makhoi da kari haigadabano haiba wafum sini hangbirei ba question se sigi matang da sarloken gi site ki kari thambininge yes sir sachi suite yawa sing suite yawraga kuru de yawda se koi amna kari asara unlucky person haiba tare sengna haidi adu maramni company na ngasai gi suki misu related to API da wena ngai damakta offer mayam piri VIP 10 unit ngata lawraga according to rank makha pole 10 unit ngata lawraga ngasai gi ma se crypto unit su magi kudong chaba piba hai tare sigi ekoina uji phau yaudaba leragadi swik PNG da yawraga crypto unit yaudaba leradi ekoina first time da ekoina VIP law matam da ma su crypto unit ki owner su oiri crypto unit program gi owner su oiri adu si se sodana maki tobio tada lerga su mayamna leader singna sigi kudong chaba se haibio aduga si se ma se at least IPO lakti phauti ekoina paisa kari se phangkiroi magi term and condition leri aduna IPO lakpa sidi muji ekoina pau tabada di 2022-24 manungda di sumte sodana koi IPO changani ne haire ekoina one hour su adum khangmina se maramdi haibidi si se hekta means yam thuna phangedaba pot oide khara patents oibesu darka ore aduna huji aina ngasai haikibodo
TNG ngakta lawba mi lerga so please aigi kano understand tabiyo ekona VIP dang lawraga at least crypto unit ki corner di oibio haibase hajanaga sar satira sidina. Thank you. Sir Lokena huzik akoi ma'am akoi ki maruaina akoi ki strict khata yawba ichilinau sing maruaina tabi ri ichilinau sing ge mafam dani akoi ki strict khata bu yawba aduga akoi ki crew da karigumba mata yaudri ichilinau sing ge oina yaragadi crew da yauksan biu haibani loina na huzik company ge site gi 10 unit na yamna chawraba isabu crew da sanjalakpagi chawraba offer ma khak supiri aduna yaragadi yaudana lebi ichilinau sing kudimak yaragadi crew bu join tawbiyo haibasini aduga swiki oinadi matam khara ngai khigani khara ngai minna khisi haiba wafam sini ekoi gi Sir Lokena thambiri ba wafam se yam ngai jai ekoi gi Sir Srikan connect lebi bro Sir Srikan abi bro Sir Srikan gi se yam ngai te ngasi network se yes Sir Srikan ki connection ngai boy na Sir Lokena dumak question se makha dum satha jake hozik ekoi gi yamna langtak na ribasi karino hairagadi marui na ekoi gi tawjariba crypto unit program sigi ekoi gi chaliba ekoi gi journey sigi maram sida ekoi gi STO haiba posakama koine mamang da haikiba STO changba STO listed oiba haibna chingbagi matang ame koina mayam da haiba wafam amalai the hairiba STO asi karamba kanda changadage haibasi mayamna yamna langtakna ba aduga khangingba wahang ama oiri aduga ekoi mayamna dividend si karamba matamdagi ekoi phangba hogadabano haibna chingba wafam singsini praja mayam ge ekoi gi maruina new gi member amadi leader oiri bechilinau sing mayam leiriba thajadana ekoi mayam bu thajadana yaujaraiba mayam singni amaruina khangingi si STO karam kanda sangadage karam kanda sangba yage aduga ekoi gi dividend si karamba kanda phanggadabano haiba wahang sina yam panamak hoige wahang atai weragasu men maru oiba wahang di sida sino oi haijaba tare aduna sarna answer pibidring aida haiba wahang simak ekoge praja ekoge ngasi gi viewers oini yengbiri bichil naw sing khudimak na su sumi haiba wahang simak ni ekoi mayam na khangning ba haiba simak lebi betaraga de one type umtan tobiyo adugi matungda koi Sir Lokena ge answer taminase yam panamak one type umtan tobina banik singjare Thank you very much. Adukimatik aikogi leiriba viewers mayam dasu hairiba sigum laba question simak khangingi haibaduni aduna aroi boina ai Sir Lokena muka hangjari Sir Loken go iba wakhalon tawjariba as a kogi Northeast ki promoter amoina su pubiri adugo isana honajariba tawriba thoboksigi oiba knowledge ta STOC karamba kanda changba yai adugo mayam gi dividend chingbasi karamba kanda gi phangba yabage haibasigi answer thambigani Thank you sir. Sise yamna common oiba question ni aina adum study tawa matamda foreign country dadi STO se ekta yam common oina di oidre adu India dadi STO se yamna common oye aduga ekhoidi karino hai matamda ekhoi se mi dagi pesa puraga invest tabusu yauri aduga yamna wana tawkhibasu leiri nganna hangani haibige asada su adu ekhoi segna haidi ekhoi leader na su soibudi nate haibidi Endri ekhoi CEO Endri sina magi plan du road map ta sumai tawgani haibagi moina lauthopagi ekhoi da su ganna lauthopa yauri ekhoi su asoiba ma yauri adu pesa wana puraga hapusu yauri adu sising se ekhoi na karino hai matamda mujik ekhoi gi CEO gi road map se last year October manungda di STO lawgani haibse magi unit program haudriga mamangdagi magi se si plan leibini adugu magi ujiki process se thungdaba haib tare mana plan tawriba road maps sem se thungdabagi ekoi se ujik ngairi ni wari ni aduna before 2020 manungda di soidana STO se lawthokni haina thajai aduga moina loina makna ngaibina se aduga next atopana karino hai kanda dividend ni karma tamda phangmani haibse after STO gi matungna ngata ekona exactly khangba ngamgani ujikti ekona su haibdi how do phangdri hai tare siama lere aduna ekoina ujik se khangdaba amase viewer ujik lairiba viewer singna su ngasi gi yaudaba mi singna su ekoina khangdaba se kaino hai kanda ujik se
क्रू की वैल्यू से कयाम यावरी उजी एखोना जॉइन तबदा क्रू की वैल्यू कयाम यावरी अदुगा डिसेंबर द कयानो सीसे चावरना एखोना सीजे स्टडी तब दरकार वय नत्रगति ngасai डिविडेंड ngakta gi wahan ngakta chalagasu mi di pura kanu waisare mase negative rom da sakane sengna hairdi ekoi gi suk chawrba new gi platform se ekona mahan dore sengna hairdi atokpa join tawda mi su aidi paisa phangdabani aidi dividend su phangde siki su phangde hena sigi information piragadi kana mangjai ekoi manipur mangjabani aduna ngasidi ekona sigi positive rom da laga ekoi ga leader khoi ga tanabiraga aduga office ta laga webinar yawinaraga sigi kari porno haibe se huji phause kari porno haibe se khangan ma darka wayeba mi khara se meeting su yaude leader su khangde apply su khangde adu tadi paisa mange na ma se negative channel leba aduna taba aina last year lising kun hapa se ngasi ai gi paisa kaya yaurabra magi value se kaya muk yawe haibe se sidangi value gi artha se khangbiradi ekoi je manipur da boom oigedamne ba aduna ekoi se वाना भाई आइना अदुदी लोइना मुना खांगे लीडर मयाम ना खांगे पैसादी वाना हापनी है से लोइना मुना सिदी खांजबा वानी अदुबु अकोइना वाना ngaira su ngasai ataida akoina paisa tanbaga sida tanbase difference yengbiyoba kanoda 2019 da crypto unit se launch tobum tamda 0.003 da leibane ngasi 0.23 da yawe sigi difference se khangiradi soidana ma ke khoi manipur da sigi news se yamna fast oina chakani haib se ai thaje aduga ekoina hojik se loina magna aina ngasai haikhre ekoi mayamna support tob darka we mayamna khangba darka we ba investor ngata imda lebigino investor ngata tumina lebigino investor ga ai yare haib se khanbi gano ekoi khutta loina mag leyeba company chahon base ekoina 1000 की joining तो मतलब द कंपनी दसु कानाबा एग्जांपल सॉरी 10 यूनिट की वीआईपी तंग लोब मतलब द ईच एंड एवरी पार्टनर द हाइबे तारे लोब मतलब द कंपनी रोम दसु एकोइ द कानाबा याम लाख किगनी अदुगा ngasai एकोइना पजाना सिगी प्रमोट तोरगा वीआईपी दु लोगलगा 300 नत्रगा 350 क्रू फंगबसिना मागी लाइफ पूरा चेंज तौदुने अदुगा पैसा चाउना हापंग हमद्रसु सिगी ngasai gi वीआईपी लोरगा 300 नत्रगा 350 फंकी पोर्ट ना कंपनी दसु अचोबा सपोर्ट पिएबा अदु तादी एकोइ मयाम से पुलप वर्क तोमिनरदी एकोइना खंजबा आइना ड्रीम तोकिबा लोइना मक थुंगनी सिदी मयामना सपोर्ट तोबियो हाइजनिंग सचिदा सिदिना के Thank you. Aikoigi Sarlokena Yamarik Chumna aikoigi dividend gi matang aduga mayamda leiriba aikoigi chamamnaba maruaina aikoigi ngasigi Facebook live asibu yemgiri betil now sing kudimakta suning singjari madudi aikoigi any tauriba meeting program singba singasi yariba makai saruk yabiyu haibani aisada information sinakna leitragadi information ji karigumam ta phangdragadi कोई इसादा लेबा पैसा थादागिबा पैसा दु मांग्रबा माले काइग्रबा माले हाइबगी वाखलोन अदोमदा चखिगनी अदुन यारिबा मखै न्यूगा मरी लेनना पांगथोपा कोई फेसबुक लाइव प्रोग्राम बो ओरबसु नत्रगना कोई ऑफिस ता लागा पांगथोइबा मीटिंग ना सिंगबा सिंग यावबिरगा यामना क्लोज होइना मतम पुनमक्ता कोई अनकप इन्फॉर्मेशन से इसादा फंगननबा लौबिननबा होनबियो हाइबनी लोइना कोई पुन्ना सौगतमिनरगा कोई चौखतमिननबा पनमिनसी हाइबा वाफमसिनी थंबिरिबा सारलोकेल गे कोई पापुम से यम नुंगाइजै सारलोकेन आई मथंग सी कोई सासुरकान दम लाक्सगे कोई सासुरकान मयाम न हुजिक चमम नरी सी कितंग कोई अराइबा क्वेश्चन नि अदुबो मयाम ना यामना खंगनिंगबा मखक्ति ओइबा कोई डाटा माइनिंग गी मतंग दा कोई डीडी गी ओइना हाइबा तारे कोई हुजिक लाइबा केनो सी की मतंग दा 100 अमदि 150 अमदि 500 हाइना मागी पैकेज अहुम खक लाई हाइरि पैकेज अहुम जिगी खेना बसे उतंग मयामना खंजनिंग बाइ तारे मसी करी हाइना थंबिनिगने एमता थंबियो कोई सारसिकानी केनो से तो किमतिक नुवाइते ngasi से amna नुवाइ बा up to date with information kaya ama कोई तामिन नगदबनी दबो नेट टेक्निकल प्रॉब्लम नि मसी मदे कोई सवया दे सारसिकान की केनो दु ngaktang ai के amtang check tobi ko aduga amtang केनो तौसी सारगी दुंग हाक ngaijaboi na ai sar local ga tongan bai की wari amani tang discussion amani tang sum tobinage yes ai sarlo kendala chage kogi sarsukan gi keno dum tang check tobi ko sar hojik mayam gi bo hang amatang ga leiri koi mayam na hangi bo hang sikari no are gadi
कंपनी ना हुजिक पीबीबा अखोई की 350 की फ्री की टोकन है बतारे कोई मरुइना फ्री है मसे 10 यूनिट ना बुदी अखोई के API लौरा कांदा फंगबनी अदुबो मयामना फ्री की कइनोदा दुमक चनरे हाइरिबो 350 सी ममांगदा पीखरे लोइरनी हाइना अमु हाइरे अदुगा हुजिक सी अमु 300 सी पीरगा हाइदे 350 पीरमबदगी 300 अमु पीरगा सुम सांगदोरपगी मोंग अमा तौरिबसी करीनो हाइबसी मयामदा कोई हंगकपा वाहंगनि मयामना खंगनिंगबा हाइबा तारे सुम अखोई 300 पीरमबदगी ngasina loire hayeng loire haiba wahang se hairamaga amu karigino amu hek sangdoreise haibasi su kanaguma miyoi khradari chamam na balai masigi matang da sargi wakhalon kari laibi. Okay, thank you sir. Si offer people people say koi dadi am kana hai tare sigi value se koi na khang da basba yade si se offer se adum lakhi gani maram di moina hana hai thrabni VIP yaw mi di adum offer lakhi gani hai bane ba ek hawda gi su VIP hawdring mamang da lo detail pi thrabni kana ba adum offer sing lakhi gani adum lepal lero ba sigi maram di VIP yaw mi da na ta pi bu ane ba adu moi ge hana tamen condition lo ni yaw thrabni VIP kano da pi ri bane me amse adu ga sigi VIP yaw ba se koi gi damak ta di amna kana ba porne ba example koi khala se Hujik $50 50 unit hapa matamda ekoina fangi se 250 group point ngakani aduga somda 10 unit hapa kana 300 fangi ba hujik se adu di sida dum khangmina se ba kayam huge difference labor hai se adu da khangbi ba yare adu tadi VIP se ekoi new person di new natraga old person di yamna maru ena labde aduga sigi se khudum sa ba se mahani da ba hai tare ekoi company piriba offer sing se negative swai lobby gano maram di ekoi da kanana ngai ngata ne loina tawri all ekoi ki benefit ngata ne future de ekoi na khanda ba potu ekoi na tungana phangane ekoi kipto unique ngata nate ekoi na site amarom de se ekoi bari yamna phangki gani maram di API ge su moi se kano da changda ne IPO changdoi ne moi su adu kan de ekoi na tungana phangdoi ne ba anga sai IPO VIP auto mi di ngasai API da laitrabani na Crypto unit ko owner o jabnina mase yamna phangida potu mana phangaroeba ado etadi ekona hujiki VIP se ekona yari makai lobuna phai aduga any offer laksuna maybe data mining gi oisuno natraga VIP gi oisuno any offer bu pidum piradi ekona longna ngai di honase ngami makai di honase ekona mangjana ngai ekoi company na sinba amu koleite si harega sa sa sin yamna fazai dukimatik fazai akhoi sar lokena kumbiriba pakumdo dukimatik thaganingai oi mayam puduma akhoi gi mamangda VIP haiba posi yaw kragadi soidanamaki kana ba phangani haiba simadi VIP gi mamangda akhoi VIP launch togringai da VIP gi hot seat ka jingba sing phambada dumak akhoi hai krabaduni loina na akhoi gi new gi mission amadi vision ase akhoi gi pithribi pumbada leiriba mioi asidagi 15% amadi हाई रे कोई न्यू के मिशन नंबर डिवीजन असी की मनुंग दाई कोई पुष्टन मिनर पदुनी अदुना यारी बमखै ज्ञान चाजद्रिबा खंगजद्रिबा मियोय कया बसु असी की खुदोंग साबसी हौसिक पीबनी अदुना मसी एकोइना 300 फंगिंगे की मतम मसीदा एकोगी मणिपुर लेरिबा एकोगी 30 लाख मुकी मियोय सिंग असी एकोय लोइद यहोनबा ngambadुबु एकोय लाइबक फबने नै हाइजेगे एकोय मसी तांग कुलुम दोय बाउदनी हौजि कंपनी ने मखाताना मु पीबीरी बसे सिगी मतुंग पिरखिगद्रा और लोय खगरद्रा हाइबदु दिमक्ति हुजिमक्ति हाइबंगमद्री अदुबु एखोय की इथौदि करिनो खंगद्रिबा मयामबु खंगलोबा लोहलोबा सिमतंगनी अदुगा अमना VIP लोबिद्रिबा VIP दा चंगझलक्त्रिबा नुसिरबा एखोय की मेंबर सिंग लीडर सिंग खुदिमक्सु यारगदी VIP रोम दा चंगझनपिराउ हाइबसिनी VIP की खुदोंग साबा मयाम अमा लई हाइबसिनी एखोय की सारलोकेंगी साइटगी थंबिरिबा वाफम असे याम नुंगाइजे एखोय की सारफ्रिकान की कनेक्शन लेबिरब्रो सारफ्रिकान कनेक्ट नुंगाइरब्रो हेलो sir. Yes. Ngasai ki keno dong ta thambi na ba ni singjari 100 150 amani 500 ki khena ba dong ta thambi na ba bada kamainda na $100 की पैकेज 100 यूनिट की पैकेज की ददी अपोइना सोशल मीडिया अकाउंट अमखता कनेक्ट तौबा याने बा समना हायबदा
ai LinkedIn ta connect tawba ma natraga Facebook ta connect tawba ma aduga magi minimum samna habada Facebook ta magi speed high tare ne adding magi friend add tawgo speed maximum je koi Facebook ka 5000 le add taw ya de da 5000 ko ne ba aduga 150 na account ani connect tawbo yani ama khakna LinkedIn da orsu natraga Facebook to also connect to yani na Instagram to also ado ha LinkedIn ga Facebook ka ani je phangdi ga ne ba adu de 150 gi package study 350 ku su gift adu ga hojiki last ki akoi gi business package akoi 500 unit ki package na kamain to ne ha da akoi unlimited account ai badi Facebook to also LinkedIn to also Instagram to also any social media account da ai connection thamba yani adu ga magi me add to the high my me tea the speed high tare my database kong the mining to the speed che my in a yamino yam gonna no mata me listening tara kun kuntra kang de wari sana neba adu ziki high ba 150 amasung 100 package na no magi maximum the me listening manga the minus speed to le kane magi aduga huziki 150 the account ani season abayani ai LinkedIn da ma hang bayani Facebook da ma hang bayani 100 ta na ai Facebook ta khata da hang bayani aduga 500 unit tadi akoi 3500 2 su gift oin pangani hojik mayam na tayumba 3500 2 se akoi tongana akoi digital double gi package sungai lei da vida 3500 2 se lei ge hire ga di hojik lising yang khai hena value lising yang khai hena thi da ka ta hai akoi na EIP loge EIP ku loge ha ta de aduna kana gumba portfolio wang haning ba plus business wang haning ba mi 500 unit china quite best ni kai no hai da adu digital double gi hujiki unlimited package isu pangani ayun 3500 pangani aduga hujiki family business package sidadi ai no magi mi je tingon na mi ini aku ini Sarsi kan kisi among merek tatale network siam sauna problem lai re tajari have you okay I will repeat further waru bibaya di yang biriba koi viewers sing yam na maru iba koi important iba topic ni adubo technical problem hai basidi kanana su koi sauba waru ba to baya de masimadi thoi hai ba tamang manate ai isamak ta su dum heta tholok pa yai net ke problem se adubo yam na maru iba koi topic khara masu lei jabani koi maru na technical expert oi diba koi South African ga tana jagada ba hai tare adubo yam na laibak thibani koi lei diba kai ro se do yes marak sida koi ngak Srikan ge mo koi kaino ngai mina boina koi Sarloken da sida ya mo question se hang batare kai gino Sarloken gi bani ge oiba net sina ya mo khar nungai bai do oiramnina yengi ba viewers mayam da su koi ge net ya da bagi matam du kuina ngahin jaba du su nungai jada ba hai batare hojik sir hangningi ba wafam si karino harega de ino no ba miyo yama हाइबदी हौजिक से कोई मतम खरा कोई न्यू की कोई पाइखलंबा थबक से याम फजना ग्रोथ से याम वांग नला अमगा खंगखंगदना कोई पैंडेमिक ओइबा कोरोना वायरस हाइदना की दबा कोई वायरस असि लाखिबदगी पुनमक लॉकडाउन लेखिदना अयाम बाय कोई थबक से याम यांग न चेलमबदगी थबक से तपथगिबा मयाम मै कोई थेंगनरे अदुबो हौजिकती तपना तौदना कोई लेकाई दा मागी जगह कोई सोशल डिस्टेंसिंग चिंबा कोई मेंटेन तौरगा मीटिंग मचा मसु अदुमक पांथोकनबा हौरे हाइजबा तारे द हाइरिबा मीटिंग सिदा मियोय क्यामा कोई खंगद्रिबा मियोय अनो मियोय क्यामा लाइबनी हाइरिबा मियोय सिंगसिगी मनुंगदा कंपनी एसिबु कोई थाजदबा मसादा कोई कंपनी सिगी मरमदा हाइरको मतमदा बिलीव तौदबा अस ओइरोइदा काइखरगा कमाइन तौबा काइखरगा कनाना दाइते बुबिदोइनो सिगुमसे मयाम अमा लाखरबनी ममांगदसु अदुमक काइरगा चटखिबा ngaktani हाइबन चिंग वखल क्या नेगेटिव से पोक्तब नते हाइजरिब मैम नेगेटिव पोए अदुगुम्बा नेगेटिव पोई बै चिलिनाउ सिंगदुगी मफमदा अखोगी सार लोकेल की साइट की करी वफम थंबिनिंगी मखोइदा करी हाइरगा हाइबदी करम वफम थमगा मखोइजे ज्ञान ताहनगदगे करी हाइरगा मखोइजे हाइरिब न्यूज की
mission vision de khangan ga de ga basi sari site gi thambiyo ahan bada anova mi di ekuna company gi mission ga vision se padana gyan dan ba darka we magi mission se karino magi mission se only chahi amagira chahi taragira kungira kunthagira adu mana invest tawri se kadai deno aduga invest tawraga uji invest tawri base kari mafam dano adu kadai kadai da uji chathari hai base ekuna padana detail oina habi matamda soidana magi positive lakani aduga moi uji ki lairiba person sing na ekoi hana yaukiba mi experience laiba mi ga tanaga dabani natradi migi wa taraga ma se negative chatpa yai maramdi sigi system sidi ekona nauna ne manipur da se manipur natana all india se sigi system se new high bi yare aduna si new oibani na ekona leader natana atopa mi dadi ko mai su hami gnu aduga sigi damakta ekona video oisuno natraga meeting oisuno natraga ekogi leadership kawraga sigi matam company maram da padana khambiradi 100% ma lakani hai se ai thajai ai tawbusu tawri bane ai mi 20 meeting tawba kanda 15 16 di adum 100% join tawri buchsu aduga sigi covid-19 maraktadi ekoina joining se poro ina puthoi hairasu some company rom da growth se yam phajai growth haiba arthadi ekoina invest tawriba haiba tare ekoina invest tawkhiba 20 sector se ekogi maraiba phaba haiba tare moidadi sokpa leite adugu mate growth oye hujiki ekogi 20 sector gi ekoina invest tawriba paisa sing se haiba tare only ekoida huji covid-19 da sokpa se kaino ekogi joining sidi kitang handare handabagi haiba tare adubu huji tapna amuka growth fajana lakhre mayamna support tobi damukta sigi sisu natana huji hawkiba youth sing haiba tare maybe 10 matatagi lairiba pahang laisabi haiba tare moina sigi damukta fajana thigalaga si khangmo se darka wayeba invest tobo tawdabudi site thambiraga sigi full knowledge se lobiradi ekoi future da not only manipur whole india da ekoi se mangda thana laigini haibje hiding maramdi financial education maramdadi india city yam adum patik sole habi yare adugi sigi shon base ekoina masa taktuini adu tadi ngasi ekoina each and every house na khangma darka waye aduga ima ipana natraga macha khoina su sigi maramda whole ekoina kana base pibi batadi ekoigi company su kanagani aduga isa khoina financial education gi maramda su padana khangani financial education leiba angang se punsida magi awaba se leiroi hai se IC proof taw khare ekoina si company tawdagi ai padana learn taw khare any country chapada ma se himangam gani hai se ai thabna ninge aduna financial education se must ne hujik se larik kayam tamaga su natraga kayam chawa thabak tawraga su ekoina si se khangba darka wai adu tadi ekoina soidana maki chakhot puthokani hai se hajaninge aduga hujiki sigi matangda ekoina financial education se yamna le part yam khaidoi adu si part sing se ekoina patana tapi batardi soidana maki ekoigi hujiki new gi mission vision khanga matungda ekoida each and every person se ekoi lahan mangam gani hai se ai thade aduga share ga suggestion thank you very much Loken dukimatik thaga chai dukimatik phajaba answer pibirei adun gemiriba viewers mayam khutimak nasu chumna ekoi Facebook ta khakta yengbiba natana ekoi adom gi Facebook account adudagi video haibedi live session asi share to thoba kawi ganu maramdi new gi mission amadi vision khangjadribe ichili naw kya gi mafamda hairiba new asi karino the new na paikaliba project sing si karino aduga esu yamna sathiraba koige pandemic situation coronavirus ki esu yamna chawraba chauna pithribi pumba thengnariba lantheng asida ekhoina thadajariba 20 sector adumadi aduki mati growth lay karigum amta sokte habesisu akoina koige oinadi yamna laibak phaba yamna chawthuk chani ngai ni aduna ekoi punna hona minasi new gi mission nama division asi khangjadriba mioi kya da yaukhina ba aduna isa nasu isa ge Facebook live tagi share to topiduna live asi yengan biba kobi gan wai bese ithamjage yes akoi sasukan online da lebi bro lai sir ai mukon dawi ba sir yes vocal de kitang dine me ta di tai okay ai voice to kitang pipa sir ai mukon de thabi bra tai okay adui di ai ngasai
ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ पब्लिक तम हंजगे मैम सर श्रीकांत की वॉइस सी मैम ताबीरगदी वाइन अमता टाइप तौबियो मैम सुम खंजगे ओके मैम से तपसु तपना तादी ताबजानी फरे सर श्रीकांत ngसाई कइनोदु मदु अदुमक सर श्रीकांत की नेट यारिंगे की मनुंग द थंबीरमे ना ई लौजरगे अतोप वाहंग नमतंग ई लाक्सगे ताबिको ओके अखोगी ममांग दा अखोगी अरमान सर की वैबा वेबिनार प्रोग्राम अमख पांथोकी मदुदा अखोगी UNTV की मतंग अमदे अखोगी तोंगान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैबा अखोगी यामना तंगाई फदना तौरीबा बिजनेस असिगी मतंग खंगदा यादबा वारोल खरा अखोगी सर अरमान मुरिक न थंबीगी मदुगी मतंग सर की साइट की करी हाइबिनिंगे ओके सर ससिना हंबीबा क्वेश्चन जे यामना तीना मयामना सु खंगदबा खंगबा मथौ ताबो याम तीना इंपोर्टेंट होइबा हाइबदी हुजी अखोई STO ममांग संगी ममांगी याम तीना क्रूशियल होइबा मोमेंट सिदा सी इंफॉर्मेशन से खंगबा याम तीना दरकार ताई अदो आई हाइट्रके सर ये कोन तजन ताबीबरा नत्रगा अपना ताबीबरा ताई ओके अहमदा मैम सुखंगनी अखोई हुजी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन से अखोई हुजी लाए हुजी अखोइना अखोई पोर्टफोलियो दा संगगा अखोई पोर्टफोलियो दा यिंगमा मतमदा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन दा हेक नंबर कांदा अखोई ब्राउजर थोलगा अखोई ब्लॉकचेन की वेबसाइट ता थोलेरो अदो वेबसाइट तुदा अखोई हुजी वॉलेट अहुम गक्ले वॉलेट अहुम जे कम वॉलेट नो हाइदा अहमदा क्रू इन्वेस्टमेंट टोकन नाइना मतंगदा लैगनी यूटिलिटी टोकन अदुगा मतंगदा स्टेबल कॉइन हाइन लगी अहमदगी आई होजरके हुजिकी क्रू इन्वेस्टमेंट टोकन हाइबा वॉलेट सिदना सोम की पोर्टफोलियो से उगा फंगने अकोइना मार्केट पर संग कांदा सोम की पोर्टफोलियो नंबर ऑफ क्रू की मसिंग अमसुंग नंगी सोम की पोर्टफोलियो की वैल्यू दुगा उगा फंगने अदुगा सेकेंडली मथंगी यूटिलिटी टोकन असी यामना तीना मरु होइबा अकोई ब्लॉकचेन दा माना याम तीना रोल चाउना पुगदा मखल अमगी टोकन नि अदु यूटिलिटी टोकन हाइबसी करिनो हाइबसी हाइजरके अहमदा यूटिलिटी टोकन हाइसे अकोई UNTB हाइना खंगगनी UNTB हाइबसी करिनो हाइबदा अकोई करेंसी गुंबने अकोई करेंसी मयामना खंगमगनी अकोई यूनिट हाइसे अकोई करेंसी होइदोइनेबा अदु UNTB सिना कमाइना तौगनी हाइबदा अकोइना फ्यूचर हाइबदी हुजिक लाक्तोरमनी UNTB से यूटिलिटी टोकन से अखोई ब्लॉकचेन सिदा 723 मिलियन UNTB इशू तौनेबा अदु मयामना खलम बाय सी UNTB जिजु अखोई EIP तौना लैबे यागद्रा नो EIP तौना लैबे यारोय EIP तौना सु अखोई बेक ऑफ तापोय UNTB ना तौगदा मतौटी मयामना हुजिक स्पीकिंग तौबिरिबा मयामना अखोई पॉइंट असी हुजिक सी अखोई वॉलेट से रेडी तौबा कांदा अखोई UNTB ओइना फंगबा होरगनी अदु मयामना खलम बाय UNTB सिना करी काना दुई UNTB असिना अखोई EIP लेबा मरुएनी EIP लेबा एनी EIP अखोई न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अमसु एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाइबदा अखोई यूजिंग डिजिटल प्रोडक्ट थोले डिजिटल डबल अदुदी यूगेम थोलानी हाइबा अदुदगी बसाल EIP बसाल थोलपगांदा अखोई UNTB सिना लेबा यानेबा अदु UNTB से मागी जो वैल्यू अमा लेरकनेबा होजिक मागी UNTB से लॉन्च तौगांदा मागी फर्स्ट वैल्यू से मागी 1 सेंट ओइगनी 1 सेंट ओइगनी अदुगा मागी वैल्यू से कमाई डिटरमाइन तौरकनी हाइबदा अखोई की क्रू की वैल्यू चंगदम नरकनेबा हाइबदी अखोई क्रू ना $1 योबा कांदा UNTB की वैल्यू से 10 सेंट ओइनेबा क्रू ना $100 योबा कांदा अखोई UNTB की वैल्यू से $10 ओइनेबा क्रू ना $1,000 योबा कांदा अखोई UNTB की वैल्यू से $100 ओइनेबा अदुना तापदी करी गाने अखोई ना हुजी टेकिंग तौरिबा अखोई क्रू को टेकिंग तौरिसे अखोई ना UNTB दा फंगतो जे सी वैल्यू से मतम कुदिमक्ता अखोई क्रू की वैल्यू हेलिंगे माई वैल्यू से हेलला दम सकिनेबा माई वैल्यू हेला प्राइस आइयोना एग्जांपल होइना पिजागे
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 10 USDT ꯂꯩꯌꯦꯕ 10 USDT ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯦ 10 ꯁꯦꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 10 ꯁꯦꯟꯅꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ EIP ꯄꯦꯀꯦꯖ $100 ꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕ $100 ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 10 ꯁꯦꯟꯁꯤꯗ 10 × 10 ꯇꯧꯔꯗꯤ $100 ꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ USDT 10 ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ EIP ꯕꯁꯥꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ EIP ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ EIP UGEN ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ UNTD ꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 10 ꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 10 UNTD ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯦꯕ 200 ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 10 ꯁꯦꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ UNTD ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ 10 ꯁꯦꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ $20 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ UNTD ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯁꯨ 20 ꯁꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ $200ꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 20 ꯁꯦꯟ माई UNTD वैल्यू अमगी वैल्यू से 20 सेंट यौरबनीना हुजिकी हाइरिबा सेम 10 UNTD दुना हाइरिबा 200 यूनिट की EIP पैकेज से लैबे यारकनेबा वैल्यू से अदुम हेंगलला तुम सकदमे मयामना खंगिरंगनी अखोई डॉलर अमगा हुजि इंडियन रुपीस के क्या माने 75 76 रुपीस ले अदु अखोई गिसु इसाई करेंसी लेरकनी इसाई करेंसी अजे अखोइना क्रूना $1250 यौगांदा अखोई UNTD वैल्यू क्या लाकनी $125 दे क्या चावरे ना खलो अदु इस स्टेकिंग तौबा हुजि स्टेकिंग तौबा जे क्या मुकाना याना खंदियोबा अदुना मयाम हुजि स्टेकिंग तौबा जे यानिङै दि 24 months की अनमना तौबियो करिना हाइबदि कंपनी ना सी पोजिशन जे फ्यूचर दे यार खुशी है यार तबसी है अदुगा हुजिकी UNTD की फंगफम कमाइन तौरगा फंगनी हाइदि अखोइ स्टेकिंग तौबा दे खता फंगनेबा अतै की मींस दे अमता फंगोयबा सी तमजगे सरसुसी अइना हाइबा हुजिकी यूटिलिटी टोकन नि मतंग द ज्ञान ताबिबा आइना अइ केनोदा व्यूअर्स सिंगमता हंबियागा दि यामिन नोजल आइदि हुजिकी खितंग टेक्निकल ओइबनिना को yes yembiriba viewers mayam da masigi ekoi kenonta lojage sar srikan gi hoji haibi griba duna karigumba da mayam na gyan ta bibo eraga na one type to biro aduga amuka program si tawkiji abdi srikan koi sar srikan gi face oina thoga koi program si amutanga tawkisi haibi bo eraga na two type to biro yes sar srikan waro bibaya de sar na budi yamna wana haidi hona biri net ki problem leraga su adubu public mayam gi demand di sar gi program si amuktang ga hanbira khwai basini maramdi sar gi face unaraga sar na kogi leiriba keno singse kogi one by one ta ga yamna important oiba topic ni masigi topic se na topic si kogi nasigi oina di mayam na ta khraga su mayam da puning loksing oi hobu di khara watli haibasi mayam gi ayamba keno thambirai aduna yaragati viewers mayam kudima waro bibaya de tangai fadaba technically oiba issue lakpana masigu maji thokre yam athuba matamda soidana maki amo hairiba program si atopa kogi mong amada tare koi sa srikan yauraga mayam da hena keno taunana bagi mong se amuk sinjarake adu sar srikan tabiri bro tai sir tabi sir sar gi aroiba question noina aikogi UGEN gi matang na tentakna thambina ba ningsi jari UGEN haibasi karino mana kana ba piraka tu haibasi si karino haibana chingba si matang da okay ai panjarake aina UGEN gi webinar ke taba kanda ai on the kaya itare yam thina exciting oiba ko haidi akhida passive income ama lifelong passive income create tawba amagi yabagi vision ama ugi itare adu ngasidi ai mathamuk suggestion su tambigre yam athubida tawranda su phajana explain tawjage adu ngasigi oina mayam ni matam kai thokpiraga live session asi yaupi ganina ai su UGEN ni matangda khadang no su mayam bap ta na ai yamna sangda dabida yamna simple over language sai thamcharamge boina akoi gi UGEN haibase karino haibada UGEN haise akoi gi se application makhala mane application
application sida kari tawgadabano hairagadi sida akoina huzik online shopping tawrika akoina huzik online shopping tawri adudagi online chai mayam lairiba aduga akoina huzikti chaba ifauta online loin order tawba ya loin online ngatane ba huziki e-commerce world hai tare huziki naranga adu UGN sida tawdoise adugi online akoina laiba pochai laiba kotto I thabakse sigi UGN gi application gi through the tawgadane ba adu laiba sida kari kana doino sina akoida kari kana ga dabla kano haibda ahamda oina thamjage akoina UGN application se akoina register tawraga register tawum tamda kamain tawuni haibda akoina referral pibe yakani samna haibda aigi khada oji aigi structure da mi lising amaga chahum leba mi lising ma chahum sida aina loina ma kino tawalane ba si UGN application ji use tawalane ba in kai na haibdi akoina UGN application use tawdaga so online da koi Amazon da or Flipkart or so koi pochai order tawriba jikki loin tawnariba adu UGN gi through dagi hujiki hairi ba pochai loin tawbe adene ba adu ida makta hujiki koina Amazon da tawda ma tawda akoida kaim kana ba phangde ba adubu akoi UGN application through dagi tawraga di akoida yamna chawba discount ma phangane ba aduga discount phangda natana ai isamak na pochai leiba khada kamain tawni da ai isamak da yam achawba discount phangane adu ma leire adu secondly akoi entrepreneur singi entrepreneur haibdi isa business laijaba mi singi se sida sign up to yani some haibda ai restaurant business laire ana khanbiro ai restaurant business se ai UGN sida ai register to yani ba register to yaraga ai hariba ai client me am sida ngamra ai application use to riba client me am sina sigi application gi to the akoi order to yani order to raga order to receive to yani ba aduna kai kana kani haibda akoina sigi matang nama laksege akoina sigi register tawba kanda moina pochai ji laiba kanda akoi extra bonus sama phangane ba ji laininge extra bonus sama phangane ba sigi extra bonus sama ju phangani aduga akoina UGN application je akoi first di akoi kamain tawni habda akoi je testing one launch tawni September da commercially 10 countries to launch tawni ambo ina di test one tawai da makta free da loin tawai ane ba September da gi free da yaroi chahi magi subscription logo tawna chahi magi subscription logo ne ba aduna aigi structure da khangde aigi partner na khangde anova client ke subscription logo kanda I want extra bonus sama ju phangane ba mayam da statistics kara share tawge akoi gi prithvi da 50% se ko 50% na product and service se yole ba koi product and service 50% ne yole aduga 50% na laiye ba laito reaching the 50% na tawe ba aduna akoina laibi product laiba ko to itabak se sungle poi ba ji sungle poi ba hoji akoi UGN thok sangai da akoi hoji any pochai laiba je online laidena ko tana loin tawna re ba adumaina adu hoji laiba ji akoi da kain bonus phangde akoi da kain kana phangde ba adu sigi UGN gi application gi through da gi akoi da mina laiba kan da so I on the bonus phangani adu I refer to kan da so I on the extra bonus phangane ba aduga aduna tana I samak na laiba kan da so I on the extra bonus phangane ba adu kana umna kambire I entrepreneur amani I business se promote tawninge haiba kan da UGN ga sign up tawraga I UGN application sida yawa yagani yawa yaraga I product si promote tawi ane ba I product si UGN application gi through dagi laiba ane ba aduga September da akoi gi payment system hapani payment system sida Google Pay da payment tawi ani I debit card credit card ki jaisu payment tawi ane ba adunga si joina di I am sang sigi je yam UGN application sida magi akoi residual income koi income la pa long lifetime income la pa structure se yam ba refer to go khatana tabara ai structure dagi ai subscribe to the bonus ko man la pa si je ai na kui da vida sarcha siga tana jaraga ai akoi si matanga UGN ni matanga so ai present to no ona jage ngasi di tasing na ba ai no ji wang jari je sartipang na idea ma pirapani sartipang ki phone da tawraga phone ai di internet connection na tawida phone sartipang ki akoi ni voice call da tawnaraga magi jum sida voice thadu tawbani yamna ai di mayam ju wana matam khai thor la pani na nuai da bi ko ai ju
kitang taar kitang keno ta ho kaina ta jabani aduna ngasi gidi tina ayon da su frustration na po ai tare haidi ai ju mayam gi dong tanga ji phadana I daga loin prepare ta wa tham bane ba aduga phadana extend ta ge na adu ngasi net connection sin ta over dina yam tina haidi irritate wa pa haidi ya adu dai sa de pregnancy problems minor mayam lai rabani na mana phone ta raga magi through the connection ta wa ta ngani adu da makta su sa de box yam thagat chari adu sa ji Thursday ju haidi ju program se ikul jagada yam thuna tawraga yam thagaba mongda present tawnaba ai site ke su request tawsari akoi global leadership council da. Yes, thank you very much Sasikan. Yam no maru iba Sasikan ge topic ikoi tajaningi maru ina ikoi UGN gi matang da su mayam da yam phajana sugaina ta anjaningi aduga ngasai ikoi ge Sir Arman Munix ki pangthokiba webinar na chingbagi matang da pi khiba yamna maru iba manung iba warol ke amasu leiri madusu mayam da tahanjaningi except dividend gi matang da chingbo matang da koi mayam da pijaning ba mot wafam mayam ma lei haija batare adubu laibak thibani ngasi ge sigum laba tangai fadaba technically issue lakibana Sasikan gi keno to bodu leikre yamathu bada program sinjarake amoi koi punna mayam punna saruk yaminasi adubu wara suwana koi keno to duna mayam gi mating pambibagi tamakta su Sasikan busu mayam gi site gi haningai leitana thagachari. Yes, akoi aroiba program si aroiba pungloi loiba kenoina ai North East ki promoter oiriba Sarloken da laksage hairiba Sarloken akoi gi program si loisalakoi na ngasi yengjariba viewers mayam amade akoi gi new gi member nataba akoi gi kanagum icham chamjaba praja singsu hairiba sigum laba akoi gi new economy evolution of the world gi pangthok sariba discussion award si yengbi baichili now sing yaubiramba su yai aduna makoi pudamak ki mafamda new haibasi karino aduga new ki matangda message antang pibiyo haibasi ai Sarloken na thamjage aduga program solution minasi. Thank you sir. Ekoi new gi mission se mission ne vision ne yam chawa port amani adu huji phau yaw da leragadi ekoi leader khoi ga unaraga yawnangai onase maramdi sigi vision sidi yam chawa port ne all world de ekoi se yamna kari aisera maman yam hai tare aduma port oibani na ekoi leader singa tane birega yam yawbiba honase aduga leader singa su ekoina hana ujiksu honari kan honari adugi mathakta su amuka ekoi mayam se manaraga knock and corner de ekoina meeting seminar tobra natraga kari tobra sise loina khangan badarka wai ekoina mayam na mating tominase work tominase success oiminase aduga company de su achoba support phangani adoi tadi ekoina ningba thungba loina ngamgani aduga magi mission se ekoina kupna ekoina mayam na khangan badarka wai my mission se to fight poverty ne ba laira kohon sini at least yam da 15% of the world population se ma se kokna ngai dam tani adu sigi mission se ekoi thaduk tabida ekoina mayam na work tomina se aduga viewer mayam da aduga aigi taraf tagi huji pawbada work tawkiba ayuk nunang khangdabida work tawkiba mayam partner dagina president phawse aina yam thagachari adu pulap amka hena honaminasi aduga Sir Sachi Desinage. Thank you Sir Sachi for giving me this golden opportunity today and if I get time next time I will be here. Thank you all. Thank you very much sir. Thank you very much. Habio Sachi ai Sanjay last week ni kilometer ga hajauge habio Mathangi hujiki sargachiga koiga taw kino tawraga pangthok toiba webinar sida mayamna IDSTO sangam matungda akoigi trophy bonus saitare trophy bonus se kyamuk lakpai chance le aigi je exact number si je guarantee bi banate adugu man munix ki calculation ni matungina kyamuk lakpagi probability lai haibodo adui matang da su haidarakani hujiki next webinar sida aduna mayamna minasi tu phauti. Yes ya dukimatik fajaba kenoni koigi Sasikan thambigri se yengbiriba viewers mayam mathangi ekoigi lakadoba ekoigi program da mayam soidna saruk yabiyo karigino ekoigi mamang da pangthokriba ekoigi Sir Arman Munix ki webinar program da ekoigi dividend gi matung da ekoigi lakadaba ekoigi SEO gi matung da lakadaba ekoigi profit bonus ki keno se high gi ba ma di leire habisi me de ekoigi
खंगमिनसी हाइरिबो पॉइंट टू कयानो हाइबदु मथंगी अखोगी पांथोको प्रोग्राम दा कोई सासुरकान की साइट की मधु हाइजगे हाइबनी यस यम नुंगाइबो पावनी मसी मसु लोइना लोइना सार लोकेन हाइनिंगाइ लेतना थागचरी अचिनबो मतम क्या काइथोपिदना मयामगी पुकनिंगदा लेरंबा चममनबा नुंगाइनतबा क्या पुनमक कोनबिबा दुकिमतिक हाइनिंगाइ लेतना थागचरी लोइना लोइना ngasi ga sigumlaba chillaba matam क्या सिबु काइथोपिदना पांथोकचरीबा सिगुमलबा न्यू डिस्कशन अवार असिदा येंबिरिबा व्यूअर्स खुदिंगमकपुसु हाइनिंगाइ लेतना ससी लाइमिम के साइट के जो थागचबा फोंदोकचरी मतुंगदसु अनौबा लीडर सिंह पुदना अनौबा डिस्कशन सिंह अनौबा क्वेश्चन सिंह पुदना लाक्चगे मयामगी पुनिंग लोक्सिंग ओइननबगी दमक्ता अदुना मथंगी प्रोग्राम मयाम गाइमिनसी ngasi gi oina program pangthokpada khajik technically issue lekhibana maram moderaga program da khajik yat papanba nungai taba kya thukre masigi damakta ngapi na ba haijari mayam puna maki mafamda